Tako smo se danas ovde okupili u ruskom selu na teritoriji grada Kikinde da zajedno otkrijemo spomenik jednom velikom sinu srpskog naroda, patrijarhu Arseniju III. Čarnojeviću. Čoveku zahvaljujući kome je krajem 17. veka srpski narod koji se našao u čeljustima velikih sila i borbi velikih carstava zadesila velika nevolja. Ta velika nevolja pretočena je bila u veliku seobu Srba. Seobu koja je bila bežanje od sigurne smrti, bola i patnje ka traganju za slobodom. I upravo je na čelo te velike seobe stao patrijarh Arsenije III. Čarnojević, poveo svoj narod koji je između ostalog i ovde na severu Banata, u okolini Kikinde, u ruskom selu, našao svoj novi dom. Ako je nešto vredno pomena na ovaj današnji dan kada otkrivamo spomenik patrijarhu Arseniju III. Čarnojeviću, vredna je lekcija koju smo naučili upravo iz te strašne istorijske epohe u kojoj je on bio jedna od najuglednijih i najvećih srpskih ličnosti. A to je da je u teškim vremenima zadatak svakoga od nas ko se nalazi na odgovornoj funkciji, da li je to kao predsednik Vučić na čelu države, da li neko ko je član vlade, da li neko ko je na čelu grada, na čelu opštine, neko ko je u Narodnoj skupštini, imamo za zadatak jedan jedini najvažniji cilj. Svakako da čuvamo slobodu, da čuvamo Srbiju, da čuvamo našu nezavisnost, ali najvažnija stvar, da čuvamo naš narod. Ruskoselci, grad, svi zajedno, ministarstvo i naravno namestništvo Kikinde, Srpska pravoslavna crkva, podigli smo zajednički ovaj velelepni spomenik da nas podsjeća na tu hrabrost, ali i šta znači reč sloboda u srpskom narodu, kako se bori za slobodu, kako je čuvamo, ali i da se sećamo svih onih koji su živote dali da bi mi danas uživali u slobodi. Vrednost, bez obzira na tehnološki napredak, se ne menja. One prosto kroz vreme ostaju. Mi možemo da, kako bih rekao, probamo, možemo da pokušamo da promenimo određeni sistem vrednosti, međutim, ono što je a mi imamo tu sreću, dakle, da zaista pravoslavna crkva ima baštini vrednosti koje su proverene već od 2000 godina i koje potvrđuju, dakle, da zaista kroz požrtvovanje za druge, kroz ljubav za druge, zaista čovek čini slavna i divna dela.